Ka Khasi Students Union KSU kelap tiang ya karai jong ka sorkar bantong da ka committee ka balai luat bantok kit halur ka public hearing jong ka Shri Cement Henry kala maham ban beteng biang ya ka jingai kil ada ka jing tre ka stang President barim ka KSU ulam bok starwal marngar ulo ong baka jing dawa ka bakong san kalong ban pendam no ya ka public hearing but ban Shimsen Jam Persha ya Deputy Commissioner but Superintendent of Police Jongka East Giant Hills District. Ngingait baka sorkar kan buram ya kajuban lang bakalaklay, Henry lada kajing tre ka beteng, yin le ya kabadan kam ulaang, hadien kajing ya kendu bat umin trirang ba Conrad kis sangma, halur kisan talikimat jing dawa ke KSU ha ka arpun real trik na lahar. Ulaang ba ke KSU ka dawa ban pensangye pura ya ka project, hadu pandami ka ripon. Halur ka MRSSA ulaang baka amendment jong arja arpau kadang am ya ka jing pensyai na ka sorkar pedeng. Habaya day bat umling ka sorkar kala kular pan penong ya ka joint inspection bat pentre kambiang ya ka center hapo arpunai. Habakren halur ka Migrant Workers Act ulaong baka cabinet kala menjur ban penklan yaki kendon kentop ya ka police verification bat penalty bat on pentre kam hapo katsan singi. To swabangan sa batay ika jini kren bata kasni halot kisan tadi ki marching tawa kani ka bo bodi batmai jing alam jong som laramon samlap kemen basar larben awai ka jing tawa ka ban kong ko ti kedu na kong ek sorkar tolong ba lada ka sorkar ka cupun snow ba ka yang ka ngrem jong kwat ba ban persya jing ti yurniam ka seng hat report ya benai mansua kalau dawa ba kali benlek ni kam ta kawan ra ikut solution hipo yang buat ko ah gi la yasaki mene gi ui ba jan berok ki nomikmat ki la sementa bat ngai i ba kidan lang kaju kanurem ban tiang yang ta solution bat ngasu dan tanggawi ki jenget ba yak i belarai hapo ing lebat koan ki represent nam ta kasur kuat ba bat nganget ba kemri kan kelak hongkong kemri kan kelak bidat di nabut kata ke penangkong ba na kalian juga seng ngau ngau dan rai ha jinga kendu ka sarkar tasmi kalau kisan teliki mati dawa ka bang ibu nangkong ang kata ka jinglong juman jing jiat saki ai belajia bolong ka public hearing nam daban sna ka Shri Cement kejemat dawa kalong ban scrap public hearing lane ban suspend ru yang DC ban SP kiba hakte ke district akjeng etel jinga tai ke bala jrong ka sorkar ru kala peni le jong jaw binogram bat le pun mandur kata jing theria tai kalong ban tonno taka independent committee ba inquiry itu jingja di bandan bukti kan kli di belum lai duit DC SP nondon benta iru em bat kita ki state product jong te jakar kendon berkan ya bian pabian om ditang bakin haban ti benia jumlong cuman jingji public hearing yang dari pihak kini komiti kan peduk ya jumlong cuman jong ka memari yang jaga lamar kidon kiksha dikrem kidon dicakarap bat kumtar ter bat langba kini ka finding committee ladalap jenu ba bakla nanti kamtam public hearing kengat jing stom kata kalong ba jing ekren na kaliang jong kaseng bat nila banjur ru bakat ba kini ka funding committee kampat dep ni kena kuat kita kijing persang bat kita jing sedang jing treju kena Shri Cement di persangnya total di sangai telah ngingat paksa kan bat ke juban lak lada ka keren mentah ni bakat ba jing tre kenya sakmat tengiru misa habis perdat lang tekata kapon banangkong kapon ke baar pu yakren spang kani ke implementation sebagai MRCA kepala long an urusna arja khandre isutu kawan rak stuk amendment bu ada rapau dan ki isbun ki kendrum kadram ki bala penlompat ini kaan panpoi su gubernur na gubernur panpoi pa sorkar India andai na kalian kaskan dia kala pan ke jingpensai na sukar jela bat kila sakiru jigipor idondu balik sepo kajing bisar pan challenge ya kedekaan ka tau arja khandre andai hadu kawai ke kudu kelasu perkut no untuk ke pies bat kalian li joka seng kumangi trang bengi anglur ba tak khadop pantalasi mendir ida mendiang no wat isutu kidan jin hadu ka pratri kita ki khadop ba
la punjak haga an jong arja khandre andai ga e mingi kuat ban ong kolong ni sutu ni se kenam la ba sna bro khat ni ni kuat ba itu ki belum top priority ki caka ka sarkar ben sedang marmar arja khandai kita saki ka sarkar ni khap ribon po umling kawan ok klam covid kalan caka cek itu virus kendiat hadin mata sunam ni da mut penjeng tak fuku apakah kasteng dari pensengit de kajing yakran bam takasi nya kaliang siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang marmar bat kan sadandu ka join inspection di caka penyebit binia kenang ba ya kata ka kedok bantal si ban cek mendia kan sedang do anti po umling bat kham tamru anti po rata sira anti po ijen listrik idon ki jerbet jelwat kaliang juga ndo ko siap hot man swala dep identify ki caka handai idon ki kadi keberi jong ki kuai ki tempo si terai caka ki masuk entala sang kan wat kuwi ka keniru ki labu lakum dulu sabnai pendap no ban wat kan yo caka handai ke betul nanti umling ba don lupa kamut ba lakum dulu apo arbanai ikmi nanti ba kene khodok kemen yang no kum kayang kai bor masra kajing start jong government nomor ka ani la kadau habdan hi nakaliang police department habdan hi nakaliang jong labor habdan hi nakaliang jong tourism habdan ru nakaliang jong education dibat inbolang jaka nang ba ka state ke jing tikam kita ngi benta ki ba nakaliang jong ka jiafran ta ka sigi ka ba sarkar kalau kubur ya ki ba nakaliang jong ka seng kala dawa habiadai ba kene ka mirsa ka ba an jong pi nongbala kalau bandra kalau an nem arajar akau hak jubi por abangi puli ni kaan ngi badang senjor kadang tulak palak dek ai bangi pelong ajmud sarkar tu por pelong kadiban klong ita kendon na gobok permit ban tersat hakani ka an bertmai ajar kau kena perpanjusu kata golong ke police protection nang tade ka jing penalti je ki bapan kan je ni de hak tu por kala pas ka kabinet bat kala hak su gubernur udan kini ki jing keli halor kani ka jing kani ka penalti bat kam tam ya taklifision rei na kaliang jong ka sarkar kanang perjana yusu bat yakni la kular palang pan hasu de kabinet la pas de mata kasni bat la kular ba naduk haduk apo khasan sigi kini anya trikam purano bat kenang ba kita berjalan buan rum sini man kepor krem kita selalu yang krem kita gadon kita katrak rekod jika beri buan nak dulu berjalan buan tak seni ni menjala ni suan laju dalam sini kena myolak supunya lagi gagal mar ni jusaki berbor ang bagi ni kinong trai berjalan nyemtep buan gador sesengi cukup trai belas ni berjalan cumi hindai teng jul segi pelong pat jika mandi dengan tang berkadri nak akti jumpi pulet nak jala buan berjingsa thong lek se mat kenau tu ko beji om soson lek kemo ko tu buri nda lawat ke story ko tu uli buri wa don pies lupa soi ki caka ti ko kita ke jingja ngi sepen bor ek sarkar ba ke pen klanju su ki extingulo wa don lupa panang penjanai pa menteri kam su nalor kini khadok badan nalor kini ki an sepen gile bor kumju kenang ba penlong double check ye ki beri ban don po ke jala jungi ba kinam yorung lan kat ke bigimor ka tentang ka ba sao ka ibadai kena isu jo kena gram isnoto ba kadai ka central subject kandai hati kupor bila pelong jeki mat kaliang juga sarkar jalak la intervene kupor bantular bandon ka joint delegation penyekren ba sukar India hari kane kadang pending sa ka jing kaliang di menteri sarkar cokok kot ke na wei showei dinariang juga sengim sukman songkhat bat nariang siam laong ba ya kaju ka memorandum ta dorkas coba ki isu ulapan boy hakti jong ta nyun mesta pada pek ke pakai sia bat kalau ku sarkar jalar kalau pular ban tenli nanti ya ka seng berkuai pan penyo appointment pan nagaliang ko seng kerjo ko kan direct bat minister concern bedai bat ka isu jong grem mati bon ke jerbet ko ne grem ka bangi na ka por spor ngiyo snow na ka por spor bat ni kwa bahantai kalau nak kebajak guarantee biadai bat kini ki kajing kataga transparan hakum tungkam tungjam ka bakaseng ka jukran na ka por om tangham MP siri wat giti di si babon hi ke ba video kren ila pan snow ba yiki personal interview nam ta ka grade B and C ka dulu kadi dim pendu no andai na kaliang jong ka sarkar ka la di kana ba ya kasi andi la pendam
kadang stang ya ka bi kindia bagi amrin dan ki belong complication happen examen dengan kami nanti bak sar kan le ya ke badon kam tam bat kam tam ka jing khot jing subah ka tukam jam hakun rupen kalau bukut subah ngan supan kan mau de ho arjar atusau bakan yang jong ka sarkar kala hal ka reform committee bala kri di ba Frederick Karkongo ban pan bahasu jing terikam jong ka MPC nila ai ki ajmut na kaliang jong ka seng bat ngai iru lasim jong ajmut jong ki ru pokmat jong jelat ki stakeholder bat kata keju komiti kala submit je government bat kidon kat totally ki ba MPC kala pentrikam bat midang pan detail ke hak detail su untuk ki komiti kala komiti kala hak government kenang ba niok penjenai su de kum kalau kita kidon bentang kiba kaseng kala ajmut nam tapan ba kan pasti kila rong kita katop kena penjenai su bat kidon kiboni ki jawat stok bitan ko bakaan kam dei ke besok handai ilese kadami isni kendon ki jingkala bat kita ki pentai bang hap penekala na ka sport kenang ba ta ka jing angdot ka jing trang na ka liang jong seng bat ndai tang jong ki siu jong babun balang kita ki jingrung khang din kita jing ya simpisane tai tang badon itu ki MLA tam itu officer yo kam asgoba kendi benduk bandam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo da de menung ngimdon kan no ka jing konyo mesti merai kai bengi yang kan orem kalong thungkam thungjam hapo ko jala habaro department kedi belong transparent ya kita ki benta ki ba ya keren bat sarkar bat iba ka sarkar kalau kubur bat la pentrikam bat kam lepat dili sing ngalak penong kam lok cispa handai jan new persen ai kalau kita kijing angut jongka naliang jongka seng bro kawai kila urong bat kidang don kat tu kan ki benta belong beri teknikal betang hap tangko kan nakaliang juga seng ruk ni hap barsong kam dai bam dai ke basuk kumong kam tam MP siru ki se kidang don ki benta ki ba ni hap pan bah ke jikala jong pot kumita ki baru ni hap le bombong kanang ba kanul benta ke bang ismu bi sedang kalong ba sesok bat bang twin ti ko wada ke jikut suba junam hapo jala ka jumi Guna megani ka jino. kumba kalong ngam ong ba ngilahun cispa ke cispa andai ku ong nyu pomusen tekimat ng dawa kong pajang ro to ki su kilorong pat kumakran na kong mene ba kinang se kita rolong very technical ki ba nakaliang ki si bamta pergi syong perkhat ba bat kunu man perjana su ki benta ki ba don jing sok kerdat kami hanta ka jingkran jo kana liang jongka seng ong bala la baro kini kimat jwa kim urlong hari kumakran mene jan baro ila urlong along sa pois katong ti ngin ong ba ngila pendam je jing ki hentai temporary suspension ginang walk out su kita benta ki bang tang sok kerdot ke bang hap nang pen baha pen jana su ki gimat jeng dawa labu khmat masoka pi keseng nadu ki laran ki sna momen swa kami ginu ginu jing ki basyakem di dalam na posisi na ki unit ngim jubo jeng dawa lagi yakon ba ki isu kasyong sarkar ki jeng stat sarkar ba ba ni so tu haman isu haman ji ki kenan be jeng syakem Retang kawai de kikem makanaru kikem halor kinu rem kikem tang kadau bagi ki lo isu jingbet jingbiang jong ka jala jong ka jak kendeng ro koi keren mene bau disi ber USP nomdon benta ni ka fact finding committee kalong independent bai di namata ngai i gitu jingja kadai ka failure jong disi no USP ya ka tu pentaru na kaliang ka CC ka don la jong lat kanti menle i kodon kam di ka syong jing start jong sarkar ngi syong ba ka batai ka fact finding committee kala kadang yan jing terai jing sedang kene ka Sri Semen don kam panang ya kebanyo susuno de Sri Semen kadang kali mensange